Hashwa bau Director General ki Pulit, Kajala Meghalaya u LR Bishnoi unsong thanno hognai jilliu. Nagaliang sarkar Jila Meghalaya lang bakajing soy ulat Kajala, nagaliang katnat Pulit, kalajit bantung ikong Aida Shisha Nongrang, IPS, jong ka batch RR Shihajar Kandai Spa Kandai Puar. Ibabat mentai ka kadan Director General ka Civil Defence but Home Guards Meghalaya Shillong, but ba insyajit no ba bantung no ka kadan Director General ki Pulit ka Jila Meghalaya. Kani kajing syajit jeng ikong ai nongrang banbat ya ka kadan DGP ka Jila Meghalaya kan longpat ka history om tang ha ka Jila Meghalaya ndrei ha ka than stila mingi berkoi ha ka ba ka long kemir ha ka sin ka bandengkong kan yo banbat ya ka kadan DGP. Kad kum ka kai pot balapan mi ka sarkar Jila Meghalaya leng ba katnat Pulit ha ka khatwei tarik ujemang arhajar arpusau. Lapentip bakat kum ka empanelment committee jong ke UPSC hadin kejing kendolang balapan long hak artarik ujemang arhajar arpusau. Larai bana kebenta kejing mentoy jing pat ba nak yang ulat ke Jila ula pentip ban kentiu kerdan no ikong ai nongrang. Syakani kerdan DGP ha ke Jila Meghalaya. Bat kani kendai na kebenta arsnem kata na dok arpo trik ujemang arhajar arpusau hadok ka kat kendai trik ujemang arhajar arpun rio.